Uburusiya na Ukraine bimaze igihe biri mu ntambara. Iyi ni intambara twari tuzi ko ari ibitero bisanzwe bizamara umunsi umwe, icyumweru cyangwa se ukwezi. Gusa ibyo twatekerezaga bihabanye n'ukuri, kuko umwaka warashize n'indi iraza, kandi kugeza n'uyu munsi bisa naho nta cyizere kiraboneka cy'ihagarara ry'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Muri iyi ntambara byagezeho ibihugu bikomeye bifata uruhande, bimwe bishyigikira Uburusiya, ibindi bishyigikira Ukraine. Ukraine yashyigikiwe n'ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zimeze nk'ikirumira habiri. Umunsi umwe wumva ziri ku ruhande rwa Ukraine, ariko bugacya wumva ziri ku rw'Uburusiya. Uyu ni umukino Donald Trump azi kandi akina neza. Ikibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine ntabwo ari icyoroshye, kuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu gihe yiyamamazaga yumvikanye avuga ko iyi ntambara azayihagarika mu gihe cy'amasaha 24 akigera ku butegetsi. Ariko ibi bishobora kuba byari amaco y'indi umugani w'Abanyarwanda, cyangwa se bikaba byari ukoroshya ikibazo kuruta uko kimeze. Ibi ntiyatinze kubibona, kuko kugeza n'ubu ntarabasha kuyihagarika. Ushobora kumva mvuga ibi ukagira ngo twe turi kure cyane, ntaho tuzahurira n'ibibazo biva kuri iyi ntambara. Oya, nta nubwo biri kera, kuko byatangiye kutugeraho nk'Abanyarwanda ndetse n'abandi Banyafurika batandukanye. Kuko nk'ubu hari ikibazo cy'ibiribwa, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'izamuka ry'ibiciro, kandi bifitanye isano ikomeye n'iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Si ibi gusa, kuko muri iyi minsi turi kubona inkuru nyinshi z'Abanyafurika, cyane cyane urubyiruko rushukwa rukajya kurwana muri iyi ntambara, nyamara baba bagiye bijejwe akazi keza no guhembwa amafaranga menshi. Reka ntange urugero kugira ngo mubyumve neza. Njye nka Gustave nshobora guhura n'umuntu akanyizeza kubona akazi keza mu Burusiya, kandi kazampemba gatubutse, ndetse akamfasha kubona ibyangombwa byo kugerayo byose. Byose byamara kurangira gafata indege nkajya mu Burusiya, nagera Moscow bakansinyisha ibipapuro bikubiyemo amasezerano yanditse mu Kirusiya. Nanjye nkabisinya, kuko simba nabashije kubisoma bitewe n'uko byanditse mu rurimi ntumva, kandi njye ndishakira akazi, ndetse n'uwagize uruhare mu kuza kwanjye yanyijeje ko byose biri ku murongo kandi bizagenda neza. Hanyuma namara gusinya bagahita bantwara bakajya kumpa imyitozo ya gisirikare y'igihe gito, ikarangira banyohereza ku rugamba ngo njye kurwanira Uburusiya. Nubwo naba ntabishaka, aha nta yandi mahitamo naba afite uretse kurwana ngapfa cyangwa se ngakira. Nguko uko Abanyafurika benshi bajya mu Burusiya bazi ko bagiye kwigayo cyangwa se guhabwa akazi, bakisanga ku rugamba batabihisemo. Iyi nkuru yacu ikubiyemo ubuhamya bw'umusore w'Umurundi wisanze ku rugamba ahanganye n'ingabo za Ukraine, kandi yaragiye azi ko agiye kwiga. Ibikubiye muri iyi nkuru byananditswe n'ikinyamakuru cya BBC. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Umva uko inkuru itangira ivuga. Umusore w'imyaka 32 uvuga ko ari Umurundi, ni imfungwa y'intambara muri Ukraine, nyuma yo kujya mu Burusiya azi ko agiye kwiga, ariko nyuma y'amahugurwa yo kurasa no gutera grenade akoherezwa mu ntambara i Donetsk muri Ukraine nk'uko abivuga. Naho bwatoya, je ntabwo naje no kuba umusirikare, je naje kwiga. Narumva yuko hariho intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko ntabwo nari nzi yuko umunyeshure ashobora kugenda mu ntambara. Nari nzi yuko mu buhamya yatanze mu Kirundi bwateguwe bugatangazwa n'ikinyamakuru United 24 Media cy'ibiro bya Perezida wa Ukraine gitangaza amakuru kuri iyi ntambara, abogamiye ku ruhande rwa Ukraine, Jean Bosco Akimana avuga ko atabonye amahirwe yo gukomeza amashuri ya kaminuza mu Burundi, ariko yavuganye n'umugabo witwa Elias akamwizeza amahirwe yo kujya kwiga mu Burusiya. BBC ntiyabashije kugenzura mu buryo bwizewe ibivugwa na Akimana, kandi uruhande rwa leta y'u Burundi ruvuga ko rwamenye ikibazo cy'uyu musore, ariko ntacyo ruragitangazaho. Ubuhamya bwe buriyongera ku bw'urundi rubyiruko rw'Abanyafurika rwijejwe akazi, amashuri cyangwa se umushahara mwiza, rukisanga mu ntambara muri Ukraine rurwanira Uburusiya. Bamwe muri bo bahasize ubuzima. Akimana avuga ko nyuma yo kohereza pasiporo ye no kubona ibyangombwa yagiye mu Burusiya, ko nubwo arazi ko hari intambara hagati y'iki gihugu na Ukraine, ariko atarazi ko n'umunyeshuri ashobora koherezwa ku rugamba. Yongeraho ko yijejwe gusubizwa $2,000 by'amadolari y'Amerika, hafi miliyoni 6 z'amafaranga y'amarundi ya tike y'indege yatanze yamugejeje mu Burusiya, ariko ko agezeyo ntayo yigeze ahabwa. BBC gahuza miryango izi network y'abantu bashishikariza urubyiruko rw'Abarundi kujya mu Burusiya
kwiga cyangwa se guhabwa akazi gatandukanye, ndetse bamwe bagatanga amafaranga kugira ngo babigereho. Mu kwezi gushize BBC yatangaje ibyo abonye ku mugore witwa Polina Alexandrovna Azarniki ukoresha imbuga nkoranyambaga mu gushishikariza urubyiruko rwo mu bihugu bitandukanye birimo n'ibya Afurika kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya, arwizeza umushahara ugera ku bihumbi 3 by'idolari. Aya ni miliyoni 4,352,670 y'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu bo yabashije kujyanayo baguye ku rugamba. Kuri iki kibazo, leta ya Kenya yabwiye BBC ko izavugana n'Uburusiya kubera amakuru akomeje kwiyongera y'abaturage bayo barimo kujyanwa n'iki gihugu ku rugamba muri Ukraine. Uretse uwitwa Elias, Akimana ntabwo avuga abandi bamujyanye abari bo. Gusa avuga ko yari yijejwe kwiga civil engineering muri kaminuza i Moscow, kandi bagiye ari abasore babiri b'Abarundi bazi ko bagiye kwiga. Bageze i Moscow, avuga ko bahise bajyanwa mu mujyi wa Orel, aho bageze kwa 11 Ugushyingo umwaka ushize 2025, nyuma yo kuruhuka bagasinyishwa inyandiko ziri mu Kirusiya. Ati tumaze gusinya twarasohotse dusanga imodoka ya gisirikare iradutegereje. Avuga ko bahise berekeza ku nkambi ya gisirikare bagabwa impuzankano za gisirikare. Kumwe mu bo bahahuriyeho muri Pakistani ari we wamusobanuriye ko bagiye kujya ku rugamba. Uwo wo muri Pakistani yabwiye Akimana ko nyuma y'aya masezerano bazishyurwa ibihumbi 27,300 by'amadolari y'Amerika, ariko Akimana akavuga ko aya mafaranga ntayo bahawe. Gusa ko kuri telefone bari bahawe babonye hajyaho amaruburi 4,800, hafi amadolari 60 y'Amerika agera kuri konti bari bafunguriwe. Yongeraho ko we na bagenzi be b'Abarundi bari babaye 3 bari bafite ubwoba kandi nta muntu ubasha kumva ururimi rwabo ngo bamubwire ko badashaka kujya mu ntambara. Nyuma y'imyitozo y'ibyumweru 2 birengaho iminsi mike, Akimana avuga ko we na bagenzi be boherejwe ku rugamba i Donetsk muri Ukraine, gusa ko watashakaga kurwana. Ati nifuzaga gucika. Ku rugamba avuga ko yamaze iminsi 10 cyangwa se irenga nta mazi nta n'ibyo kurya bafite, maze akaza kwishyikiriza ingabo za Ukraine, aho bamwatse telefone na pasiporo ye bakamujyana gufungwa. Akimana avuga ko hari amatangazo menshi ahamagarira urubyiruko rw'Abanyafurika kujya kwiga mu Burusiya. Ati mwitonde, mushobora kwisanga ku rugamba. BBC yabajije uruhande rwa leta y'u Burundi niba ruzi ikibazo cya Akimana, ruvuga ko rwabibonye ku mbuga ariko ntacyo rurabasha kubivugaho muri aka kanya. Akimana asabye leta ya Ukraine n'abaharanira uburenganzira bwa muntu kumufasha gusubira i Burundi niba bishoboka. Nk'uko nabikomojeho, iki si ikibazo cy'u Burundi gusa, ahubwo ni ikibazo kireba Abanyafurika twese. Kuko nk'ubu raporo yasohowe n'ikigo Impact ku itariki ya 11 Gashyantare 2026 ivuga ko kuva muri 2023 kugeza hagati muri 2025 Uburusiya bwinjije mu gisirikare cyabwo abarwanyi 1417 bava mu bihugu 35 bya Afurika. Iki kigo kivuga ko cyabonye amazina yabo, imyaka yabo, ibihugu baturutsemo, nimero za gisirikare bahawe n'igihe basinye amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Impact ivuga ko yagenzuye ikabona 316 muri bariya bapfiriye ku rugamba, ikabona imyaka yabo n'igihe bapfiriye n'umutwe w'ingabo barimo mu gisirikare cy'Uburusiya. Iyi raporo ivuga ko muri abo barwanyi baguye ku rugamba, abava muri Cameroon ari bo benshi bangana na 94, mu gihe 6 muri abo bapfuye bava mu Burundi. Muri abo Barundi, umukuru yari afite imyaka 41, naho umuto yari afite imyaka 26. Inkuru dukesha BBC ivuga ko mu bihugu byavuyemo bariya barwanyi muri kiriya gihe, ni ukuvuga kuva muri 2023 kugeza hagati muri 2025, harimo n'ibyo mu karere. Urutonde rwa Impact rwerekana ko muri Kenya havuye 45, mu Burundi hakava 19, muri Tanzania hakava 9, muri Uganda hakava 7, mu Rwanda hakava 1. Raporo yerekana ko abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bigera kuri 35 bya Afurika biyandikishije kurwanira Uburusiya muri Ukraine kuva muri 2023, kandi abagera kuri 316 muri bo bamaze gupfa. Iyi ntambara nta kabuza izakomeza kugwamo inzirakarengane nyinshi, harimo n'iz'Abanyafurika. Ni intambara umuntu ari we wese aramutse akubwiye igihe atekereza izarangirira yaba akubeshye, uretse ba nyiri ukuyirwana, ni ukuvuga Uburusiya na Ukraine. Gusa yanagiyemo n'ibindi bihugu kandi bikomeye ndetse bifitemo inyungu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi,
bishobora gukomeza kwitiza umurindi kubw'inyungu zabyo. Reka ngushimire wari unkurikiye kandi wibuke gushishoza, kuko bamwe bari kwisanga kuri ruriya rugamba kubwo gushukwa. Duhurire muri comment section uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, nanjye ndaba mpari. Ntiwibagirwe gukora share ngo turindane no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba ari utarayikora. Naho mu biganiro bitaha. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujya ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma. Aba bantu bose ubona bakeneye aho baba, gusa ikibazo ni ukubona hakunyuza. Ariko ngufite inkuru nziza, tugufasha kubona inzu yo gukodesha no mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, yaba inini cyangwa into. Tugira kandi inzu n'ibibanza byo kugurisha ku mafaranga waba ufite yose. Niba kandi ukeneye imodoka yo kugura cyangwa se gukodesha, nazo zirahari. Icyaka kanya ukeneye ni kimwe. Niba ushaka imwe muri izo serivisi, duhamagare cyangwa twandikire kuri 0796 572 823.